Nakon majske katastrofe, 4 kuće porodica Salkić i Topčić i dalje su bile u opasnosti sa svakim povećanjem vodostaja rijeke Bosne. Ovo što je se uradilo, ovo ne bi niko uradio. Da ne znam ko dolazio, a što se tiče rada, nisam vidio ovako ljudi koji su radili mjesec dana da je rekao 1A, da je koga viknuo. Rade ljudi svoj posao. I ova organizacija koja je to uradila, svaka im čast. Nemam šta da govorim, uglavnom da nije ova organizacija, ove bi sve kuće otišle. Ne bi bilo ni jedne. Ali eto, zahvali ljudima koji se pobrinuli i da nam to ostane. Eto. U Udruženju građana Fojničani sretni su zbog još jednog uspješno realizovanog projekta. Tu su došle u pitanje 4 kuće domaćinstva koja je Bosna kada je nabujala potkopala i onda je bilo upitno da li će se moći živjeti uopće tu na tim ognjištima. Evo, donator je organizacija Hilswerk je vidjela tu u tom projektu da ima mogućnosti i da ima smisla da se to napravi i tražili su izvođača radova koji ima u opisu svog radnog posla da građenje obaloutvrda i tako da su se oni dali natječaj, napravilo se to i evo sanirane su kuće, sanirane u prvom dijelu projekta, a sad je sanirana i obala da u slučaju sutra ili neki drugi katastrofa da ljudi ipak mogu tu živjeti, da mogu biti na svom. Inače, zahvaljujući donatoru iz Austrije, osigurana su sredstva od oko 530.000 konvertibilnih maraka. Iskorištena su za rekonstrukciju 20 kuća u Fojnici, obezbjeđenje namještaja i bijele tehnike, 27 porodica dobilo je poljoprivredni alat. Rekonstruisane su i 2 totalno uništene kuće u Maglaju, a urađena je zaštita za 4 objekta u Fojnici. Danas tu prisustvujemo primopredaji obaloutvrde općine Magla, koja je biti vlasnik i korisnik ovoga veličanstvenog objekta. Spasili smo 4 objekta od erozije. Korisnici su, možemo vidjeti, izuzetno sretni. U biti, bez ovoga bi te kuće najvjerovatnije u vrlo kratkom roku završile u rijeci. Ti ljudi bi bili raseljeni, ponovno morali da traže svoj smještaj. U Udruženju Fojničani nadaju se da će nastaviti s projektom izgradnje obaloutvrde i na drugim lokacijama. Mi ispred Udruženja građana Fojničani nećemo u svakom slučaju stati na ovom što je do sad urađeno, nego tražimo i dalje donatore, ljude dobre volje koji bi mogli naći, znači da je taj projekat zanimljiv za njih da urade, da se sanira cijeli duž te obale koja je potkopana, pogotovo nakon majske poplave prošle godine, a jednim tim projektom bi se obuhvatilo ujedno i sam grad Maglaje bi dobio bolji protok vode kroz korito, a s druge strane riješila bi se, cijelo selo bi se zaštitilo od budućih nekih poplava, visokih voda, gdje u svakom slučaju tu je najveća krivina na ovom dijelu sliva rijeke Bosne.